KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi sembut Menteri Rangba Kejela ubak Preston Tensong hakala sengi ublay jongka khatway tarik bena yayong arajar arpuar ulaong baki kena skul hagane ka juk menta gidai la kumno ban pule ya ka subjek Hindi haduk ka kerdan kelas 10 haki skul hagajinge keren bat ka pati CTV ubak Preston ulaong ru wat lada ka sorkar ka menjur ban penlong ya ka subjek Hindi kum ka compulsory subject nrai kamut pat baya ka subjek khasi la negaro ni wat ya ka subjek English on pendu no Shushu ulaong bakalong ka badon kam ya ki khena skul bagindup nang ya ka ktin Hindi khnang bakan penyajan hapadeng ki nongsong snong jong ki jela ka ni ka than chatei lamingi bat ka doba India ni kabide bat ka subjek Hindi ngatrai ngino do kamanslai ngilapu bakan long kawe lagi main subject ya ka subject jo ini demdei ban sgo kelai kata ngikwa ai ba ngarindia jongi la ko nuru bakan long kan main subject ye Hindi nrei kamut pat benong bakin pendu ya ka ktin la jok lani ka ktin English ngikwa baki school borok nane sikamat namar pi nganya tu ibi ke sisa abngilai meeting se Delhi gidon kami ke Hindi ya kata ngidem lalai manu menuru ndai bayele komunal dinai lo kecil sisa kalau mengidon kam bagi generation ngi bamenta la kum to kum nukin sim hadu standar kelas 10 ya ka subjek Hindi dinai kumbang oi haga jo kaporo kamut benong maka sukar India bahkan ong kan impus ba hidum sim ju ya English le hidum sim ju ya ka local language kala jo dena kadau kajik sekau jongi na kasorkar kolong ba kan ni ka subjek Hindi kan dot bagi kod kiti jongi hade na mod kidai ya kaban nang ya ka Hindi ko mangopi namang ngihapan connect lang bat ka main lang de kata ka ka ba ngalas ko banok ba nakaliang jongi ngimdai ban skutu bakla ndai ban ong bak impose do government of India den dai ngi skutu ya ka reality ba habngi ya ye na habngi le ki meeting habngi le chano menta ke babun ilok ki kren de